Bana sengiyabona ngemehlo engcomvo nje sesizulwini. Suka madoda phela siyakhona lapha. Hayi sesishonile. Siyakhona lapha. Ya phela lesapha. Sesihleli abantu labakhulu lapha. Bolihlezi. Abantu labakhulu. Wena wase soba personal nje washo nje lihlezi. Ya ngithi vele ngikhuluma abantu labakhulu. Ufuna ukukhuluma abantu. Kodwa mkhulu Yes, akusimkhulu wakho but mkhulu. Mkhulu vele. Yes, mkhulu. Singabuwe singa-imagine nje sikafuna kwenta iphathi emapiano letule. Hayi phela ngeke athi ufuna kwenta iphathi emapiano kusezulwini. Angafana ukuthi ufuna kwenta iphathi yalabangcwele. Alright, yabangcwele. Yes, sakathi lapha mina ngayenza iphathi. Mina ngayinza. Hayi iphathi yabangcwele. Ayi, iphathi yabangcwele. Mina ngabisa uJobe. uJobe abiza uMatewu. uMatewu abisa uLuka. uLuka abiza uMose. Hayi uMose abisa uJoni. uJoni abiza uAbednego. Sekuyiphathi. Iphathi yabangcwele. Hayi. Adlala wena ma. Hamba nabo Abednego. Hayi. Hamba nabo prophet. Hamba. Ngiyakutshela sekodwa lapha. Sekubuya kudla lapha sekodwa kudla prephathini kedliwa mina yedwa. Ngathi Abednego usuthi. Hayi uJoni ufuna ipoki. Hayi uJobe udla ipizza. Ipizza idliwa ngumfundisi. Phela idliwa ngiJobe kanani wena. Angazi ngiyasho ukuthi idliwa ngiJobe. Umfundisi udla ibifu. Umfundisi udla ibifu. Umfundisi udla ibifu. Awushima inside. Hayibo wadla kusasa ekuseni. Madoda tabe sikhona ephathini mina. Sesihlaba lapha. Ekhaya ezulwini. Kuphi ke? Ekhaya ezulwini. Awubani? Kithi la siyakhona siyaphelela khona phela ethi indaba ayiphelele lapha iphelela emadlelweni. Weva kuphi wena usithi ezulwini yana ukhuluma emadlelweni? Ube ne misunderstanding.